ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Only in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Mananisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Only in the morning. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Only in the morning. Only in the morning. Oras, walang tilay 5 minutos. Kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Ipaparungtal tila sa programan Early in the Morning. Kantabay tayo at technical side, El Presidente Engineer Nixon Dakal. Say amigo yo, your one and only. Only in the morning. Maabig, magayaga, ya kabwasan balang sinansakay, medyo timandag, sinag na agaw, uyla kumonya, aya at tuloy-tuloy laya, tapiano agmet kaskasan irarayay estudyante, negosyante, tansaratay residentes saray alaksab iran na pasen yan nadudulap ni ada saraya na kaplusan. Only in the morning. Sa sitwasyon tayo, unaan ko pala, ya ilugay ay si Don Ramon na Bautista Senior, ditan ada manawag, paulala kuno ditan ada R1MC. Sa R1MC, lanang ya happy day, half day. Happy day, holiday. Only in the morning. Sige, enjoy your titawagan tayo yasay ay. May ambasa-basan. Toy, ambasa-basan na kipapasan natan. Only in the morning. May pasyente ditan at R1MC. Okay, Don Ramon. Inyo nakla so ngaran mo. Ta asakbay kamutla ya nan
chatlanti tan watalay greeting sika na happy birthday ng John Ray Bautista. Ay, nako. Talaran na nyo yung masarap na ulam. Puki-puki. Oh, atan. Puki-puki. Tajadluyag na Pangasinan. Nayarin umpawaitan. So, puki-puki. Early in the morning. Naani tayo latan. Ipalapag no antutay puki-puki. Pero no atan at kombinasyon na talon, iknol, kamatis, yainggi sararatan ay agaylay abig ya panangan. Pero wala ni mas sa kintutan. Aratay puki-puki. Early in the morning. Abalang laingan, Don Ramon, may premise ko. Kapatunti pa, so sitwasyon ditan at downtown area. Ay amigo tayon si Bads Vidal. In video tulalamat. I'm video tulalamat so sitwasyon ditan at downtown area in Santo Impurward Siak. Tanang karuman, kapuhay ko dyan di stasyon, may tindaan ak kumun. Ay nako, jalabat la, malapod tan at kanto na Rizal, tan ayay A.B. Fernandez Avenue, Danumlatan. Yang gaman at harap na City Hall. Nita, nanang yoy sitwasyon, araramay mambabantay si katayod panumigloy na live stream. Nitan, so sitwasyon natan downtown area Atagay, so Danom. Early in the morning. Dakdak lalamat sa establishmento na Kapot. Kabaluyan. Nitan atan sa sitwasyon. Video tan ya impurward at si katayo na amigo na Bads Vidal. Ngalngalila nasabi may flooring na satay jeep. So gabay ito ni Baga Atagay so Danom. Ditan at downtown area natan at sayan na kaplusan. Early in the morning. Wala tay high tide natan. Pinangnang mo pa engineer Nick Dakal. No, wala schedule na sa high tide natan. No, antoy Katagay. Akin at unya so Katagay natan na Danom ditan. The downtown area ng Karuman. Atagila. Pero mas atagtagay natan ng samay Karuman. So, dakdak lalamat. So, kapot ya establishmento. Noong nangyari at manusat tilay jet ski. Syudad tayon dagupan. Early in the morning. Okay. Nilira eda satan. Ya nagagawa eda downtown area. Wala may ipapalapag na Councilor Chito Samson. Atan walamot imay kugkugip ton na kwanton na dapat ya wala antila kuno na satay komprehensibo ya master plan tapiano makaiwas tayo at dulap say ipoposto at social media jad account ng Councilor Chito Samson. Ibabaga to, it's about time imbestigahan ng gobyerno ang mga establishments na nagpapasikip or nagpasikip ng Pantal River. Dakdakeltan yung establishments. Walay hospital, walay eskwilaan, medical institution, educational institution, tan say kabyangan na saratay restaurants. Antayula, nanturaratay natutukoy udsaya ay sitwasyon. Aliwamot itan sigurun akresyon. Ya timmubo iraratan o limusay iraratan niya daldalin saratan niya area da. Tanan saman, ya nanunang nang tayo raratan niya kaawang na saya Pantala River. Ang kapo, so limusan na dalin ditan. Ya tawagan tayon accretion. Nayari, walay man-made accretion. Sandara isot, ya pantatabon, piyan haga halata. Tadakdakal mo't iraramay kinditan may nipa takba o nipa lurag o nipa tingurngur. May nipa, ya singa coconut kinitan.
ya untubo ditan ada sararatay pandel na ilog o atan sandara isip mo lararatan niya natatabunan then ibagadala na ani accretion applyan damutla Department of Environment and Natural Resources siya ang kapumot sa aksyon yang gano pang protesta kumon na la city government or local government ada saratan niya kiwas kurang. Siyempre, tayo mutla nayarin araraya at political supporters or araya may Bureau of Friends and Relatives. Early in the morning. It's about time. Imbestigahan ng gobyerno ang mga establishments na nagpasikip ng Pantal River. Itan ng Councilor Chito Samson. Wala rin mangiitor na reaksyon sa atan. Sekwanda, too late the hero. Pero sarag to ni, nasambut ni siguro tan. Nasambut ni tan. Tapiano aglatan na undakil. Iraratan niya establishments. No nanunutan ko ng saman, bukbukur na nandilad-bilay, konsihal Mike Tyson na kagiwa, so immalagay. So immalagay ditan, ada sangguni ang panglungsod. Yan ang deliver na sa privilege speech to niya. Nilira utsatan, ya ipupus natan na Councilor Chito Samson. Ya imbestigaan, iraratan sa establishments, ya maalagay limulusa, ya manpapaingot nasay ilog kwanto. Nanang timot natan, nang yutay Nazareth Hospital. Araramay kaparak ya inyanak dya o bimalog dya. Nanang nyo sa sitwasyon ng saman, aliwan untan, di ba? Atay magsaysay bridge. Nung nanunutan nyo, wala ni maipapaalagay ditan ng saman ya Girl Scout of the Philippines Headquarters. Antis, ya nasabihan tayo na maksil, ya yugyug. 100 sila ditan, intabon, gilig na satay magsaysay bridge. Ya kawalaan natan na samay pigaralan establishment siya watan lan akaalagay amay bunag na Isuzu nantayutan watamot siya impalagay iman so pumping station aratan ang saman maawang niraratan at sararaman niya panaon at natan nanang nangyula kaputoy kan tumutitan atay maritime school jay pama nang nangyo asakop tumutla halos kinantumutla may kapaldway ilog dati-rati maawangitan no langoy mo at mairap mong bultangan itan o baliwon itan ya ilog ada Perez yung konekta ada taytay na Kintos natan maingot la maingot la pero saksakoy si imalagay at sararama na panahon ditan at sangguni ang panglungsod session hall yan ang deliver na privilege speech no akin unya so agaway kwanton limukon ilog na pantal limukon means ya amalanti panagtabon at singa aliling mo'y malukon ta bimusog pasenda at sararayan establishment siya kaalagay natan at sarayan na kaplusan. Ya bayag lang taon itan. Pero siya pa so simuporta at kina na Councilor Mike Kagiwa at saraman na panahon. Nga po, bukur tulabat. So nan-deliver na satay privilege speech. Ya ang kapoy aksyon niya ginawa. At sararaman ya panahon. Diba? Late 90s na naagawararatan. O natan, wala so i-post na Councilor Chito, it's high time
kuno ya na imbestigaan itan. Siguro si katula so mangidaulo ditan da sangguni ang panglungsod ya mangkandak mantawag imano od sararatay ahensya na gobyerno, departamento na gobyerno ya nayarin na manggawa na sararatan niya investigasyon. Pangidaulo mo latan at sangguni ang panglungsod na Councilor Chito Samson tan sararatay kaiba tularatan the committee daya makasakop da saya Committee on Infrastructures or anto kamalatan. Di ba? Kailangan galawon dala. Pero ang tigaw mo pabungbong muraratan. Pabagbag muraratan sirin niya establishment to. Or anto, antibalinaw ya plano yu da saya. Tapiano ang gapoy pansususpi saan da si kayo naman bilang ang turaratan so walad motibo yu da sarayan unyaran balikas. Early in the morning. Ipapalapag na Councilor Samson. Ya pangarap to ya balang araw. Kanto pangarap ko isang araw na sa wakas ay magkakaroon ng ang lungsod ng Dagupan ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala at pag-iwas sa baha, isang pangmatagalan at nakabatay sa sinsya na plano na magprotekta sa ating mga tahanan, negosyo, kalsada, paaralan at higit sa lahat sa ating mamamayan. Kugkugip tukunutan, pangarap tutan, yasakay agaw at walang tila, nasatay komprehensibo ya master plan ada pamalakad paniwas ada sarayay pakakadulap tayo ya singasamay impanang ng kulabat na niman ya video ya sitwasyon dito na downtown area ya kaskasyan iray establishmento kaskasyan irarayay kabyangan na saray transportasyon transport group kaskasyan iray negosyante, estudyante aga makakaurong at ate gagimira. Dakula kwanto so dinalan tayong paniirap ya dagupinyo lapud sayay pakakadulap tayo taon-taon. Wala rin nababalangan na saray membro at pamilya, wala rin nalulugi at sararatay negosyo, wala rin naaabala at inagaw-agaw ya panagbilay, agtayo nayari, kwanto ya patuloy, labat ada saya ya, o hindi tayo maaring patuloy na tumugon lamang sa baha kapag ito ay nangyari na. Kailangan natin ang isang malinaw at nagkakaisang plano upang maiwasan at mabawasan ang pagbaha para sa susunod pang henerasyon. Atang kuno so piugagop to, pangarap to, kugkugip to, ya nakaukulan at mantutulungan so gobyerno syudad, araratay government agency, tan saray eksperto, saray eksperto at ate gagimira, aray barangay, pribadong sektor, tan aray manaayam dya da syudad na Dagupan. In kwanto na gawaan o sa kaya konkreto na plano ya pangikurang at sayan kugkugip. Maniiba tayo ya ipaalagay. So mas ligtas, mas matatag, tan mawaya, tan aya at amay agtila na dulap free from malaya sa pagbaha sa Dagupan, kung saan ang ating mga anak at apo ay maaring mamuhay ng hindi na nangangamba sa susunod na pagbaha. Agtilaratan kuno, problema ang nagtilaratan, singa pakataktakutan. Aliwan saya labak kuno so pangarap to, atay responsibilidad para saray unsublay ya henerasyon na dagupin nyo. Oho. Ata na si ibabalikas na abitlan
konsihal. Pero sa teput tayo, siya pa, so angap proba. Siya pa, so ang ipasa, nasararatay comprehensive land use plan at syudad na Dagupan. Di ba ararayamot ya konsihal? Yung pararata na konsihal. Aratay watan nira at sarayang kaplusan. Watan niran membro at sarayang na kaplusan. Ya init danda na legalidad so pang-convert tan pantabon at saray kapukukan tayo ja ada syudad na Dagupan ya sinugan ya si katuya so ang gapula so tabuyan na danom. Okay labat kumun iraratan no nang gawarira na sara may pulaing. Ninang nangdan anto environmental impact tutan. So pantabon ada sararaya ya abitlaran na kapukukan. Singa tayo nang gawa na balbalo gadiki. Kabaluyan. No natandaan nyo, sara man na panoon, nang gawa nitan so abitlan taytay. Ditan kalsada ditan di Benicia extension dakil so mangibabagaya kailangan sa gawon sa tan bayadak tapian mo mawaya daloy na danom at katanggalan tan umbatik at kadayatan araratan niya fish pan at kiniraratan first class quality iraratan niya fish pan, tasing singgarad bukana na ilog, bali-bali, dakil sa produksyon. Pero ang tiagawa, tinatabunan niya amin iraratan, tan wadtala, tawagan tayo na development niya pangipapaalagayan na sararatan lan establishments. Unong sa may babagaklan ti tate gagimira, development, no walay development at duralun to, so environment. Hangga pumot kasi, so ginawa danin maong ya pulaing, agda inarala maong si environmental impact tuta niya, singa nagagawa natan at sarayan na kaplusan, anti siya araya at patabunan, di ba? Massive. Watan iran pantatabon at saraman, noon nanunutan ko, that was 2015, 16, hanggang 2018, diri-diri sutan 2018 adulap tayo. Natandaan nyo nitan. Wala na yung may ibabagaralan ti history will judge us. History will judge us. O si katuya lang natan. Huhusgaan tayo ng kasaysayan. Yasay gabay ito ni baga sa future generations will evaluate our current actions, decisions, and leadership, and they will decide whether we did the right thing or made a mistake. Natan, dakdakil man ririak, dakdakil man na mangibubus ngaw na sararatay grievances da, ararayay unyalaran na reaksyon ta, unyang kipapasan, pero maminsan balot, na danda kalabat, na say kulangot, masaya-saya ka lang iyamot mo at silong na lamisaan. Kita niya kulangot. Diba? May platog, dananang yawalad tapo na lamisaan. Sa napansin da may kulangot, yung pagkapmod silong na lamisaan. Duga laman, si katutan, so maka oras na say sakit na linawatan, lilik na untayo natan at sarayang kaplusan. Only in the morning. Diba? Si Amigok ya kaibak at Rotary Club of Dagupan is si Ernie Pakistani Llanillo. Halos agla makakaula ditan ed opisina to. Hangga pula halos tainagaw-agaw ya tagay Sudanom. Nalipos mo't may luganan to. Katunan to dagawa. Sarado sa opisina ang kapoy transaksyon. Nalugi negosyo. Only in the morning. Doktora Mila de Vera, Carino. Sarado may optical to. Noon niya natagtagay sa danom. Tanggap mo sa ulan. Kliyente to. Gaano man jet ski ni. Ya ulat dan. Angga po.
si Joe Perez, agaman lalakog, tunalukasan. So, pwesto to, tanapno na danom. Araramay watan ira. Ay establishment, saramay pwesto ditan at A.B. Fernandez Avenue. Halos amin, sarado. Doon niya lalamot, niya kipapasan nasa atagaya danom. So, anto si Rinoy, so pag maliwan tayo saya, tate gagimira. Katutan, watan, may kasaysayan, kanto, duga kasite, ginawada, antumot natanay, so accountability dat satanay, tate gagimira. Man sirbila kumun, warning, tayo, agyo na iyamot, iraratan ya lingo, at saraya na kaplusan. Ala po dyan, future times, at nanuneng ng itan, tan na i-expose, lararatan, at sarayang kaplusan, sukatwaan. Di ba? Haratay legacy, usaran iraratan, at tate gagimira, na-remind everyone how we are remembered depends on the choices we make. Early in the morning. Si Sunatan, nahuhusgahan na kayo. Tama ba? O mali yung mga ginawa ninyong desisyon at mga aksyon? Early in the morning. Ngitan ta. Sanatan, wala lagi singa kinda, ana imas na himas-masan ira, insan da ibaga, kailangan tilay man imbestiga, kailangan tayo raraya nangnangan irarata niya establishments. Pasay pangarap ko at walaan tayo kumun, nasatay komprehensibo, kwanda master plan at syudad na dagupan. Ipatuloy tayutan, ipatuloy tayutan at ating gagimira. Sising baton tayon isyo, kasumpalan ni napakabat, malalapot sare manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Early in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia,
ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Mag-ocho-ocho pa. Early in the Morning. Tuloy sa programa tayo Early in the Morning. Makakalek si Ama Tony Hernando tan si Madam Nel ada samay impalapag tayon kulangot. O, tayo, siyempre di ba nung wala kayo lamisaan at numang kulangot ka iyamok mo, ipagka mo under the table. O, at may tatawagan tayo, kulangot. Sige ba ito ni baga, under the table, inyamot si kulangot. Early in the Morning. Nalikas na balot ya inmamot si kulangot, napansin daman ng samay plato at tapo na lamisaan. Early in the Morning. O, di ba? Pagtira na tutulya man suspit sa satan. Now, sa ikwanan engineer Rodolfo Dion. The question now is how fast the flood water subside. Pahantong kapulos siya man unekat sudanom atan sutuput natan. Ito kasi remedyo. Anto kasi remedyo at ating gagimira saya nagagawan sigsigan tayo dyan syudad na dagupan. Although aliwala bata, ya syudad tayo so at nasasalinap na danom pero amalante wala ray ipopusda ya kailangan imbestigaan irarata establishmenton ng paingat at ilog pangarap da suwalaan nasararatay master plan pero siya para kasi so ang ipasad sararatan ya comprehensive land use plan ya inapruban so pantabon at saratay kapukukan yanatan man titipak-tipak ira kluk
Di ba? Sa ikwanan Agustin Perez, kumun idol, atan niya pangarap ng Councilor Chito, gawon to kumun, atan niya kugip to, magmaliw kumun niya itan, kuwan damat. Sige. Early in the morning. Aliwan paper tiger lambungat, awa. Sa ikwanan, Alex Tulaw, Alex Kabugaw, atay dulap, aliwang climate change rin nagta, environmental change konto. Watalatan kaibalat sararatay kwandan global warming, climate change tan antone so tawag tayo sararaya pero walamat so man-made sararatan. No singa bibilang accretion kwanda walamat iman so tatawagan tayon man-made accretion. Okay, public service tayo. Pakabat at saray kabalos-balos ay linawa. Tangkab-kabat na nanggapulad bilay si retired corporal. Corporal ba? Tanyo SPO4 apromote. Dionisio Bulor at nabuwas la kuno sa pumpunto niya at oras na alas 8 kabuwasan ipumpunda at Eternal Gardens. Problema, di ba? Si Panginoon kumat jay walad pionenarya kiugi tulur to amunatan agaw na wibis natan bus juwe wa natan may tulur to ay panon tuya danom ditan paula simbaan. Although may simbaan, ngapi danom. Okay, ready ka la, Engineer Dakal. Tapiano natawagan talay former board member, former vice mayor, Reby Villegas. Tapiano nakabatan timo at sa sitwasyon ditan sitwasyon ditan baloy na sampabyan particularly ditan barangay Anunang. At hello. Good morning, Kapitan. Good morning, Idol. Ako Minyo din na daiset so klima dyan pulaan mi at San Fabian nagkwanta noong tuliya imagaw na da ken atakbay. Oho. Kabatan mi pa sitwasyon ditan barangay as well as neighboring barangays. Actually sa barangay Anunang medyo marakap atagay so may atagay so dalim ditan dapat say baha medyo arawi. Sa problema labat siyempre may kasil na uran ara may agricultural land sikatura may medyo pahirap siyempre ara may tanong tayon palay although gabagabay tayo gabagabay na day uran irara may pagay balad noon sobramat medyo aliwan maragat so resulto sinaton limadtan mat iraramay coordinate kami mat the DA tapi nanananda iramay sitwasyon na mga agricultural land may crop insurance Idol. Okay. Wala crop insurance na yan aramay pagay tayo. Ditad kinay Barawas, Binday, kumusta ditan dati-rati ditan at si kare nakukusuko sila kaabungan ditan Actually, balag matso pakinabang tayo sa may flood control siyempre wala man la dati ay wala la ngatnatan aliwas yanan sa niya medyo may flood may erosion ang po ni so may dike ang ginawa ng sama pero natan may dimakap
a protection ng ira may dalin ya asing ira ilog idol. O sunatan, ang kapoy problema pa kakadulap da sarayang kaplusan. On idol, misal salamat kami ingan ta sa danom control awa siyempre wala lang may flood control malapulad pulisaw binday on the subud ano unang pero aliwanin kompleto idol aputot di man boundary na makayog tan kiyan ano unang Sujad makayog, going to San Jacinto, nadudulak man na area, di ba? on wala ni ray nadudulap ditan ni idol lalo sa may barangay na kalusab na Taytay awa medyo atagay di man sudanom Pero passable. no unyara nila bat possible pero no singa may tuloy-tuloy no ara may tricycle kwanto ag nahirapan niya dalan ara may medyo atagaya luluganan ayari na dalan idol. Kumusta may dam ya ginawa dito na di ba? Unaan, wala may dam, tapos dinimolish man ng gawara na balo? Idol, medyo so far mat okay mat so yung pakagawa to kasi so anong gadnatan okay mat ni may structure to ya mat adaral sikaton napapakinabangan mat ni ang kapigan ang gadnatan tanan ang lapot sa may ginawa da okay mat ni idol. Katulong tan da sa tay flood control. Tulong mat sa tan so pansagay na danom siyempre proteksyonan to may danom ya ula sararayay jad kaabungan ikaton marakang matso epekto to kasi aman yung flood control idol ang kula asabyan kula batla awa ikaton may pasumpalan ng sakso inyurong idol. As kapitan or vice mayor or board member? As kapitan na may asumpalak kaya kan magdial as kapitan tinga pasumpalad sa man idol. Okay. Pero jad arom ya areas at bali na sampabyan wala re underwater. Dapel ni idol singa jarad lungo sa idol may eskwelahan di man medyo talagang adala pera tan maramay portion niya ababa awa although proteksyonan iraraman tawala ramay jad may amalan sa flood protection jad kan pabyan ya all kaya nga proteksyonan man pero lapod kasil na oran siyempre na-incurred sa danom at mas ababa may portion na sa may barangay nan sa may kensi nga jad Bilao ay jad tukok ira Jad timpra may timpra jad kulay chikong kim wala mo tira jad chikong kim idol ang gapo to dalaplak kasi nga nagbago magsukin may nanbago magsukin ta siyempre araramay aron idol nang tatabon lara sikaton wala raramay mananap na dalan na danom ya may abubang pasan idol. May slaughterhouse ang kapulaman. Ang kapulaman idol tajad likod araramay houses yan ang paggaway abong liman nang tatabon era sikaton kyan proteksyonan man mat idol. May subdivision dito na abay na slaughterhouse. So far natan ang gapon ni Sudalap idol ta say dalap yaman lalapuad sa may Wood River sikatuman sumangitag na dalapad si kami aliwan sa may pambulos na dam pero may Wood River yaman lalapuad ara may 7 banto no aman talagang sobra sa dalong yan sabjaan si kami sikato may mga iter na baha balay tayong kampabyan. Na paano may Angalakan River la natan? Natan naman, hindi man ni idol so far kapag nukin tunda. Pero aramay dano malapod Wood River umbatik at Angalakan. May Wood River umbatik jud kan. May sikato may section to jud kaya nga idol. Kaya nga okay. So
Pero wala ni area siya underwater dito sa Sampabiano, ha? Idol. Wala ni area siya underwater. On. Okay. Maingal may karpintero mo. Ah, So, sa problema natin, araramay agricultural area siya salinap na danom, ha? on si Katuman Idol, so medyo problema no maminsan rami asalinap na danom pero mong mag-ingan ta wala may balon kina programa tayo ng gobyerno natin ya iraya crops natin aka-insured era Idol. Oh, pero wala lang na harvest o ha-harveston nila bat? Ang gapo ni Idol ka siguro mga 3 months labanin to aramay arom ya kauna to 3 months aramay wala tulo ikararamay ako na maninambuyag Idol pero ang kabalag lara natan jad parte lang sab kasi kare natitilak ikararaman so na honor 2 months 1 month mantan era balat disadvantage man sobrang oran no maminsan ta no ang kalag ni may pagay at nalunar awa nan iray bisukol panto Okay. and siyempre nadaral may pagay Idol. Okay. So far, ang gapoy problema at barangay o kanyan agyo in-declare state of calamity. Kami ni nan-declare Idol pero nan-iter kami na medyo antama Idol ang gano agmat nanlapo budget na barangay siyempre agmat ni kenso ken agmat ni in-declare wala intermemot ya kada abong wala mat intermeya malagya ayuda Idol. Okay. Thank you very much, Kapitan Riby. Salamat mat Idol tantan saray mandedengal masan pa siya kabusan ng chicken man. Okay, nanggalan tayo so pituyaw at kinan barangay Kapitan Riby Villegas, former Vice Mayor tan board member na 4th District. Jad luyag tayo na Pangasinan, former Vice Mayor da balay na Sampabian, ya kwanton akatulong mo kuno ya balag imay flood control project lautla sa may dam ya watan Binday Palapad turaraman ya sakop mo di man party na actually party na San Jacinto tan Sampabian iman ya abitlan dam matati gimira. So amay datin nakukusuko sirang kaabungan ditan lapod sa may pangkwakwari damot lang tiritan sa mana area o natan kuno at protected lara at satan niya flood control project. Early in the morning. Pero balbalag su watan niya pundo ya watan balay na Sampabian balag ita niya pundo at ati gagimira nang ko pa dyan pigara may wala Sampabian kula nabukay atan tuya walay tuya mangaldan niya nabubukay tayo mangaldan itan Ocean pigara may Ocean Embarcadero Inlambo Ocean 57.9 million ditamat parte ni na another parted Ocean 24.12 million ditanad Bantayan 4.948 million akabalagtan Sampabian inerni ken nabukay ko labat siya ay kumon pero kulang tilay oras 8 minutos labat laso nakikira antes siya man alas 8 kabwasan. So, ilugay tilaray avid listeners tayo, si Len Coronel, si Cathy Andaya ditan Mayumboy, agtukuno na bantayan so live streaming. Anak mo labat, paborito DWGE 88.1 FM, Radio Pangasinan. So, Facebook account me, kanyan nanangnang mo, nabantayan mo kami live streaming. Early in the morning. Manong Ben Hobiliano, si Lani Bautista Paragas, tan siyempre si John Ray Bautista,
Ay ilulugay to'y happy birthday si Don Ramon Bautista, si paring Noel Lumboy, si Yong Regidor, si Carlito Bandong, Sarlo Gonzales, si Profesor Edil Abalos, Erenio Velasquez, Agustin Perez, Mario Ico, Cecil Malana, Lawrence Gonzales, JJ Gamboa, Jorge De Vera, Ditan Eda Kalmay, tan si Maria Rosa Castres, Ditan Ed Taiwan sa ikwanto, yung ginawa nila sa St. John Cathedral. Maganda yung flood control project nila. Sana magawa at ma-implement din sa syudad ng Dagupan. Kuhanan Maria Rosa Castres. Si Annabel Bugayong, si J.R. Mamaril, Jima Sibayan Busto, Nestor Maramba, si Belma Monar, si Emma Alipio, Maxi Soles, si Kuya Ben Jubiliano, si Kwanto Dulap at Dagupan, Kasalanay, DNAR. Yeah, you know what I mean. Kwanto, yes. Read between the lines, natalusan tilatan. Renato Jubilianos, si Lawrence Stonebridge Titan at Kayanga City, Sampabian. Nadudulap kamot manaya, Si Fernando Espinosa. Okay. Talaran na nyo la sa programan Likna ay Baloy nan RJ Jimenez. Okay, walay ipapa-announce dad si katayo dya ay impurward tati gagimira. Si Remedios Mendoza, miskol piyan na ilugay tayo kuno'y kagawad Bona Mendoza, si Nardo Tibay, dan si Reggie Paran. Greetings malalapod kinan Remedios Mendoza. Wala ipapa public service si katayo dya ay impurward actually may account da dya ay kwanto kami po ay humihingi ng inyong tulong upang mahanap ang aming ama na si Jaime Villegas de la Rosa Jr. na 5 araw nang nawawala. Ayon po sa huling impormasyon na aming natanggap, sinabi niyang niyaya siya papunta sila sa Oro Gracia, Bunuan na Binlok. Simula noon ay hindi na po namin siya nakontak at wala na rin po kaming balita tungkol sa kanyang kinaroroonan. Kung mayroon po kayong anumang impormasyon, nakakita sa kanya o may nalalaman tungkol sa kanyang kinaroroonan, mangyaring makipag-ugnayan agad sa aming pamilya o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Lubos po kaming umaasa sa inyong tulong. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Maaari din po sanang i-share ang post na ito upang mas marami ang makakaalam at makatulong sa aming paghahanap. Maraming salamat po. Ito po yung contact number 0955-693-2946. In po siya at Ate Gagimira. Then Jessica Gonzales, tan si Lorna Bruno de la Rosa. So nawawala si Bato. Nawawala si Jaime Bato de la Rosa na Arellano. Early in the morning. Walay kaiba tuya. Mangaran mo't kuno na put-put. Agdamot ni Nalmo sarayan na kaplusan. Sige. Huwag kayo untunda untan iran bisyo, siyempre walay pansumpalan nyo, di ba? Tayo, karakter mo siya kasi. May mo't so untan laran niya, Ken.
tayo lang, nanti gabay ito na ibaga saya. Irlinda Magalong Sernardo, dulap lalamot kwanto, mananos tayo. Di bali, wala iduduro, wala idudurudan na pakalinglingwanan nyo, da sararatan, ya, uy, tan sanok na linawa. Early in the morning. Nga pala ay malaam ya oras na sayan na programa tayo. Talaranan nyo la sa programa na Liknaay Baloy na Kuya RJ Jimenez. Kantabay ko the technical side si Engineer El Presidente Nixon Dakal. Sa amigo yo, your one and only in the morning. An unahabol mo si Kapitan Gudo. Ditan talugtog Mangardan. Good morning, Parikoy. Salamat lawas panakantabayod saya na programa. Salamat at pantitiwalayo. Diyos ti agngina po. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning. Ang puta-putang Iren Balita. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M ay si Ma'am Sara Duterte. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat.